دانشجویان عزیزم سلام، امیدوارم حال همتون عالی باشه. درس امروز درس پنجم کتاب کمیونیکاسیون پروگرسیو نیو دبیوتان هستش. Faire une réservation à l'hôtel. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir s'il vous plaît؟ یه اتاق خالی برای فردا عصر دارید لطفاً؟ Une chambre pour 2 personnes. برای 2 نفر. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits. که با یه تخت بزرگ یا 2 تا تخت کوچیک باشه. Avec un grand lit s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 €. Le petit déjeuner compris. یعنی صبحونه هم شاملش میشه، حساب شده. Non monsieur, le petit déjeuner est à 8 € par personne. Très bien, je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Mercier, Mercier. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courrier de confirmation s'il vous plaît? Bien sûr, je le fais tout de suite. یه ایمیل تاییدیه برای من بفرستید که حتما بلافاصله انجام میدم. اینجا ما ادجکتیو کوالیفیکاتیو ها رو میخونیم. مثلا پتی میشه ام پتیلی یا دو پتیلی. ببینید اس جمع گرفته. اون گراند شامبر، دو گراند شامبر، un beau vase, une belle voiture, un nouveau gouvernement, une nouvelle idée, de beaux vases, de belles voitures. و وکابولر خوبی که داره: un hôtel 3 étoiles, une chambre simple double, une chambre à 2 lits avec un grand lit, avec salle de bain, douche, WC séparé, avec vue sur la mer, la montagne, un fax, un courrier de confirmation. Le petit déjeuner est compris. Il y a de la place dans l'hôtel. L'hôtel est complet. حالا manière de dire هاش: Est-ce que vous avez une chambre libre? Non, je suis désolée, l'hôtel est complet. Je voudrais réserver, c'est à quel nom? Je vais prendre la chambre au nom de. به اسم کی میخواین رزرو کنید؟ حالا à la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille. خیلی این جمله خوبیه. جمله بسیار مؤدبانه هستش. Il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin. یعنی سمت صبح au matin. دقت کنید به استراکچرهای جمله هاتون. Et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. حالا تایم ها رو نمیشناسم، نمیدونم چیزی. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures. یعنی هر نیم ساعت یه TGV دارین. Entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. از عزیمت به سمت پاریس. Départ de Paris یعنی از پاریس. Départ vers 8 heures, c'est parfait. 7h58, donc arrivé à 9h02, et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à Paris de 15 heures. 18 heures dans ce cas, یعنی تو این حالت ساعت 18, bien 18 heures arrivé à Paris à 19h04, première ou seconde classe, first class or second class که میشه یه حالت دیگه طبقه بندی که دارن. فیمور و نو فیمور یعنی سیگاریا و غیر سیگاریا که نو فیمور رو انتخاب میکنه. vous avez une réduction تخفیف هم دارین. non je ne crois pas. alors cela fait 92 €. خب ما اینجا کلو میخونیم. با متدهای دیگه هم اینو توضیح دادم. اگر که ویدیوهای دیگر رو ندیدید حتما به اونا مراجعه کنید لطفا. کل صفت ادجکتیو انتروگاتیو هستش، مذکر مؤنث داره. مثلا میگم کل جور
dans quel train. ببینید از نظر جنس و شمار مطابقت میکنه. pour quelle destination, avec quelle personne. یا le TGV, train à grande vitesse. On attend le train dans le quai. On doit composter le billet. این بلیط ها رو توی دستگاه قرار میدن، کمپوسته میکنن. Le départ, l'arrivée. Les horaires de train. Un aller simple. Un aller-retour. Une réduction, تخفیف en première, seconde classe, fumeur, non fumeur. Je voudrais réserver. Quels sont les horaires? Il me faudrait. Je ne connais pas les horaires. جمله کلیدی بودن. حالا faire des achats برای خرید کردن. Dans une boutique de vêtements. Bonjour madame, je peux vous aider? Non, merci, je regarde un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe? میتونم اینو امتحان کنم s'il vous plaît? Oui madame, les cabines sont au fond. کابینا اون تهن. Alors ça va? Non, pas vraiment, c'est trop court. خیلی کوتاهه. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38, mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40 که سایز 40 رو میارم. Alors c'est mieux, بهتره. Je pense que ça va. Oui, ça va, c'est assez long comme ça. به اندازه کافی حالا بلند هستش سایزش. La couleur vous va très bien. رنگش بهتون خیلی میاد. این جمله رو یاد بگیرید حتما. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec که یک روپوش، یعنی یه لباسی که از روش بپوشید. منظور روپوش همین هستش که باهاش بیاد. pour aller avec یعنی Non merci, ça suffit pour aujourd'hui. برای امروز کافیه. خب اینجا ما trop رو یاد میگیریم و assez رو. trop یعنی بیش از اندازه. trop petit, trop grand, trop cher. trop de با اس میاد. trop de travail, trop de voiture. assez به اندازه کافی. assez petit, assez grand, assez joli. assez de travail, assez de papier. و vêtements ها. une jupe, un pantalon, une chemise, un haut, une robe, une veste, une veste, un manteau, un pull, un costume. لباس آقایونه. un ensemble برای خانوما. و توی بوتیک این بوتیک دو وتمان رو داریم. این وانداز، ان واندور، این کابین دستیش که پروف میشه. استیه هم وتمان هم یه اصطلاح خوبه دیگه است که manière de dire رو ça va, cette couleur vous va bien, je cherche une chemise pour aller avec ce pantalon. Quelle taille faites-vous? سایزتون چنده؟ Je pense que ça va, non ça ne va pas, je fais du 38. جواب ها هستن. حالا dans un magasin de chaussures برای خرید کفش چیا میگیم؟ Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? اون صندلایی که تو ویترینن رو میتونم امتحان کنم. Oui madame. Quelle pointure faites-vous? سایز کفشتون چنده؟ Je fais du 38. Voilà, alors ça va? Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? همون مدل و سایز 39 شو دارین؟ Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas? Alors ça vous plaît? Non, pas vraiment, je vous remercie. Je vais réfléchir. این همون جمله خودمونه که برم یه دور بزنم برگردم. Dans و sur. Utilisation de la préposition dans. Dans توی محیط های کوچیک و سربسته رو میگیم. Dans la boutique, dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, dans ma pointure, dans le même style, dans la rue. یا sur رو داریم. روی sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo. و همطور مثلا un magasin de chaussures, une paire de chaussures à talons hauts, à talons plats, des sandales, des bottes, des mocassins, des chaussures de sport, des tennis, des baskets, un modèle و la pointure رو داریم. جمله های خوبی که تو این درس یاد میگیریم. Est-ce que je peux essayer? Je voudrais essayer. Est-ce que vous avez ce modèle en? مثلا
en taille au-dessus. یه سایز کوچیک‌ترش هم دارین. Quelle pointure faites-vous? Je fais این دوی یادتون نره. Est-ce que ce modèle existe dans ma pointure? Est-ce que vous avez un autre modèle dans le même style? تمرینش هم انجام بدید تا ویدیوی بعد. Bonne chance et bon courage. Au revoir.